Ovo je dan na koji sam ja branila svoj završni rad, pa smo išli na picu i by the way naručila sam si krivu picu, nisam naručila frutti di mare nego quattro stagione, međutim bila mi je i ova dobra. Ambijent mi se posebno dojmio, tako da sam zato puno snimila. Tu se spremam za nekud ići, ali nemam pojma kud. Davno je ovo snimljeno još na rano proljeće. Paralelno s tim pokazujem spremanje palačinki. Volim palačinke, ne volim ih toliko spremati koliko jesti, ali palačinke su nam drage ovako kroz zimsko vrijeme, jesen, zima, proljeće, tad ih najviše pripremam. Strašno volim cimet u palačinkama, nikad dosta cimeta, ne znam zašto, ali posebno ga volim proteklih godinu i pol, ne znam kako to. Jednako toliko mi odgovara ova neka paralelna montaža gdje paralelno pokazujem dvije različite radnje. To mi se jako sviđa i zato je tako posloženo. Ovdje smo išli u branje kestenja, međutim malo smo ih našli i ulov je bio razočaravajuć, tako da ništa toga. Prošlog vloga kojem pokazujem kupnju knjige sam nakupovala dosta knjiga koja je čudna za mene pošto ne čitam to često, nisam knjiški moljac. Ipak sam naručila dosta knjiga. Neke od tih knjiga sam već i pročitala, tako da ajmo vidjeti o čem se točno radi. Za početak dvije knjige koje sam pokazivala u prošlom zadnjem vlogu gdje pokazujem knjige, njih sam pročitala. Prva je od 7 do 3 Momo Kapor, čovjek koji radi u kancelariji, koji priča o svim nedaćama rada u birokraciji, odnosno administraciji. I druga knjiga je biografija Led Zeppelina, dakle puno droge, puno sažaljevanja, puno kajanja, ali i puno dobre muzike. Ovakve knjige, tj. ova knjiga je baš za fana Led Zeppelina. Ja nisam toliki fan, ali ipak mi je bilo zanimljivo, stvarno se ulazi u nekakve detalje, kako su nastale pjesme i tako dalje. Sada nabrojim knjige koje sam kupila, 45 Dubravko Ivaniš, zatim Ukrštene riječi Zorana Kostića Caneta, Oasis i Supersonic, Ime Kertész Kadić za nerođeno dijete, Estetika filma, Filmski jezik i Momo Kapor Una. Sad od ovih kaj sam naručila novih, sam pročitala sam malo. Ime Kertész Kadić za nerođeno dijete, ovo sam pročitala, ovo je novela njegova. Radi se o tome da postavlja milijun pitanja pod navodnicima zašto bi netko donio dijete na ovakav današnji svijet. Ovaj autor je dijete Auschwitza, pa ga to malo muči i kroz cijelu knjigu se zapravo proteže pitanje čime sve dijete obilježeno, čime sve dijete može biti obilježeno kada ga donesete na ovaj svijet. Zašto bi on doveo dijete na ovaj svijet kad je on preživio već nešto najlošije što se čovjeku može desiti. Sad sam malo zabrljala okužiti kaj mislim. Uglavnom, ulazi se u puno digresija. Dosta je zapravo teška za čitanje jer čitate jednu rečenicu po pol stranice i ponekad sam se znala vraćati da pročitam ponovo i da skužim o čemu uopće brije. Ukrštene riječi Caneta, Cane je frontman grupe Party Breakers i do ove knjige sam došla tako da sam slušala njegove i gledala njegove intervjue na YouTube-u gdje on baš super diskutira s voditeljima, jako mi se svidjelo i to. I dosta tih stihova i tamo izgovori, tako da mi je ovo bilo jako zanimljivo.
I zadnji kaj sam pročitala od ovih novih knjiga je 45 Dubrovka Ivanića. Dubrovko Ivanić Riper je frontman grupe Pipsa, zagrebačke grupe. A njega također volim slušati i gledati na YouTube intervjuima. Ovo je knjiga 45 plus jedno pitanje, gdje mu, dakle, kao što sam rekla, suradnici postavljaju pitanja u vezi njegova stvaralaštva, njegovog odgoja, njegovog odrastanja i vođenja benda, i to mi je isto bilo zanimljivo jer sam čitala već njihovu biografiju. I to je bilo sve kaj se tiče ovog dijela s knjigama. Oasis sam puno lakše pročitala i zbog fonta i zbog broja stranica, ali zbog toga jer se stvarno ne zamara nekakvim sitnicama, detaljima. Kod Cepelina je to zbilja išli su u detalje, u sitnice, u sve i svašta. Ovdje to nije, ali svejedno se dobiva dojam da ste ušli u priču, tako da mi je Oasis knjiga bila puno bolja. A i veći sam fan Oasisa nego Cepelina. Ja sam rekao. Ja sam rekao.